kako mišljenje imate o grčkim filozofima poput Platona i koliki su oni imali uticaj na hrišćanstvo? Da li možda imate neku knjigu da preporučite na tu temu? Grčki filozofi, to je okultizam i satanizam u fullu. Znači, ima tu nekih pametnih izjava između redova, ali laž se plasira tako što se umota u malo istine da ta laž izgleda verovatna. To su ti grčki filozofi. Ako hoćeš da najbolje znaš o grčkim filozofima, čitaj Zakonno pravilo Raska Nemanjića ili Svetoga Save, šta on govori o grčkoj filozofiji i religiji i sve će ti biti jasno. Znači, on je upoređuje sa kugom. Car Dušan je prekinuo sve veze sa Grcima, pre toga su sa Grcima imali dobre odnose. Car Dušan je prekinuo veze i sa Grčkom i sa Rimskom crkvom. Kako kaže, jeres. I onda kad je car Dušan umro, njegov naslednik, knez Lazar, je ponovo uspostavio dobre odnose s Grcima. I to je bio put u propast.